nanone ni Coach Sandrine nkuko bisanzwe siporo mu rugo. Uyu munsi twaba tugiye gukorera mu busitani, nawe niba ufite jaride twakuyikoreramo cyangwa hanze hariho hose. Nkuko bisanzwe ntabwo tujya dukoresha ibikoresho byinshi, amazi yo ni ngombwa na mat cyangwa se tapi, kuko ahangaha turi hashobora kuba harimo ibintu bishobora kukwangiza. Twaba tugiye gutangira uyu munsi, tangire twigorora, kurora amaboko neza, amaguru, okay. Okay, birahagije. Tugiye gutangira no mwitozo wacu wa mbere, ni gutangira twishyushya nkuko bisanzwe, witwa star jumps. Okay, ndabereka uburyo bubiri. Ushobora gukora gutya niba ufite ibiro byinshi utabasha kwiterura cyane, ushobora gukora gutya ukagisimbuka gutya ukagaruka. Okay, niba uri tayari nta kibazo ufite, dushobora kujyana ubundi buryo bwa kabiri busa nkaho busaba imbaraga cyane no kwiterura kurushaho. Noneho uramanuka ugasa nk'ukubaza amaboko yawe ugasimbuka. Ubu ni bwo buryo bubiri tugiye gukoresha, buri wese arahitamo bwe. Turasimbuka inshuro 15 tudahagarara. Twatangiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. Okay, turarangije kwishyushya. Warm-up yacu irarangiye, tugiye gukurikizaho umwitozo wa kabiri, star jump yacu. Turasoje nje ko buri wese yahisemo uburyo bumunogeye. Umwitozo wacu wa kabiri ni plank to push ups. So urakora plank inshuro ebyiri, ukore na push ups ebyiri. Turaza kubara dukora inshuro zihwanye na 15. Ndabereka. Turatangira gutya. Iyi ni plank kabiri. So 1 2, hanyuma 2 push ups. Bagiye. This is 1. Let's go. Push, push, 2. Push up. 1 2. Gatatu. Bibutsa ko ibingibi byose bifasha igice cyo hejuru aho kiva kikagera. 1 2. Hariho abdomino, ibitugu, amaboko yose ndetse n'igituza. 4 5 6. Push and push. Bikugoye turabyiza gukora inshuro 12. This is 7. 8. 9. Kugenda gahora cyangwa se ukwihuta.
1. Two. 3. Push up. Hasigaje kabiri. Igihe wumva unaniwe ushobora kugira gutya amasegonda 5, karuhura amaboko kaba ari gukora cyane. 5, 4, 3, 2. Amara kuruhuka ukagaruka. Hasigaje inshuro ebyiri. Ya nyuma urumva ko umubiri wose wakoze. Tukaba tubishoje. Iyo wayikoze urumva ibitugu, amaboko, inda, umubiri nta mbaraga usigaranye, ufite igice cyo hejuru. Ni umwitozo wacu wa kabiri turangije. Tukaba tugiye kugaruka ku mwitozo wa gatatu, ukaba witwa ni squat. Icyo dukora ndabibereka, ni ukumanuka ukabanura amavi ukagera kuri tapi, kongera ukazamuka. Kambibereke mbere yuko tugendana. Turaza kubikora inshuro 15. Urabara inshuro 15. Okay, twagiye. Ushaka kwifata hano cyangwa gutya kubishaka. Uzajya uswitchingana amaguru yawe. Squat. Okay, this is 1. Hindura ukuguru. 2. Hindura. 3. 4. 5. Hindura ukuguru. 6. 7. 8. Hindura. 9. Ureba ukuntu mpinduranya amaguru. 10. 2. 2. Ibi bifasha imbaraga mu maguru n'inda yawe. 3. Tumugira imbaraga mu maguru n'inda yawe igakomera. 4 and 5. Uyu mwitozo wa gatatu turangije, kuko nabibamenyereje. Buri gihe fata pause yo kunywa tuzi, wibuke kunywa dukeya. Umwitozo wacu dukurikijeho ni sides lunges. Tukaba dufata position ya squat, hanyuma urabara kabiri, intambwe ebyiri kuri buri ruhande. Hano kabiri na hariya kabiri. Twatangiye, turaza kubikora. Turabara hano inshuro imwe, turakora inshuro 10 zonyine. Twagiye, tandukanya amaguru yawe, tugende. 1, 2, stop. 1, 2, 1, 2. This is 2, 3,
7, 8, 9, and 10. Ukagaruka pause. Tugiye gukurikizaho turangije nkuko wabikoze wumvishe ko amaguru ariyo yakoraga cyane. Tugiye gukurikizaho igice kiriho abdomino cyane. Okay, ndabereka ko bimeze. Urarambura amaguru yawe gutya, hanyuma ujye usa nk'uwunama ukore ku birenge byawe, ku maguru yawe. Okay, ni abdomino iriho n'ubundi gice cyose cyo hejuru. Bagiye 1, 2, 3, turakora inshuro 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, turakora 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. Imyitozo nawe turawurangije, tukaba dukurikijeho ubundi turi bukore turyamye kuri tapi. Ukaba ufasha umugongo wo hasi na core ndetse n'ikibuno n'amaguru muri rusange. Uraryama hasi, ucunge ivi ryawe rigomba kuba riri ku murongo umwe n'agatsitsino. Hanyuma uzajya uzamura ikibuno wongere umanuke. Turabikora tubare inshuro 20. Okay, nibikunanira niziba nyinshi ntukore munsi ya 15. 3, 4, uri murakoreraho n'inda yo hasi nayo. 5, 6, ariko 7 umwihariko ni glute cyangwa se ikibuno cyangwa amaguru muri rusange. 9, 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, humeka. 6, buhoro buhoro. 7, 8, 9, and 10. Okay, imyitozo turawusoje, tukaba tugiye gukomerezaho n'ikindi gice gikora abdomino. Urifashisha niba ufite agacupa k'amazi urakifashisha kuri izo abdomino tugiye gukora. Hariho umwihariko w'igice cyo hasi cyane. Uragashyira hagati y'amaguru yawe, hanyuma amaboko yawe uyashinge hasi. Tuzajya ukora, uzajya ufungura ufunge. Okay, turakora gutya tubare inshuro 20. Niturangiza ndabereka ikindi dukurikizaho dukoresheje iri cupa. Twagiye 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ushobora gukora kumva abdominal ziri kurya n'amaguru akakurya nayo barimo arakora ko ibiro byose by'amaguru burimo urabiterura ntugire ikibazo. Ntabwo ari forme mbi upfa kuba wakoze nk'uko ndi gukora. Uraruhuka amasegonda 10, nyuma y'amasegonda 10 narangira turakurikizaho uyu mwitozo wundi nawe ujyanye na abdominal zo hasi. Uraterura amaguru yawe yose ku ruhande rumwe uyarenze icupa ugaruke. Turabara uruhande rumwe tuze kubara inshuro 20. 5, 6, 7, 8 hejuru y'icupa. 9, 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Hanyuma tugiye gukurikizaho igice cy'amaguru n'ubundi cyangwa se kwibanda kuri glute guhera hano ku maguru. Ibyo dukora cyangwa kuri tapi yawe. Hanyuma irenze ukundi urabara inshuro 15 uze gukora no ku wundi mwanya. Twagiye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 5. Good. Hanyuma duhindure. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, imyitozo yacu turayisoje. Ukurikiyeho akaba ari nawo wa nyuma w'uyu munsi, akaba ari crunches. Tumaze gukora mu kanya abdominal igice cyo hasi, tugiye gukora icyo hejuru cyangwa se crunches. Toningi ndetse tugatuma yegerana ibinure bikavamo. Urarambura amaguru yawe hasi, hano ku gatapi, hasi y'agatapi. Hanyuma uzajya weguka. 1, 2, turabikora inshuro 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 more. Birenze biguma hasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Turasoza imyitozo y'umunsi. Tukaba tugiye kwigorora. Turigorora dukoresheje agatapi nk'uko bisanzwe. Gorora intugu zawe, amaguru, umugongo. Amasegonda 5. Nangiza ugaruke. 5, 4,
wegeranya amaguru yawe. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nakoze kubana